kao ideja je definitivno super stvar, jel? Odnosno već je prije bio kao Good Vibrations i super je da još postoji nešto da se međusobno, odnosno da se međusobno budu konkurencija i da se potaknu da budu još i bolji. Jako mi se sviđa baš to što se okupljaju bendovi iz cijele regije, tako da se i bendovi međusobno upoznaju i publika upoznaje neke nove bendove i prostor je dobar, nije neka rupčaga, nego je baš fini, pošten klub, tako da mi se to sve skupa sviđa. Dobro večer, dragi ljudi, drago da ste došli večeras. Čini mi se kao jedna retka stvar koja se dešava danas bilo gdje u regionu i pozdravljamo u svakom smislu. Mislim da ovakva dešavanja, ovakve inicijative treba da se dešavaju u svakom gradu u regionu.